ni iby'agaciro kenshi cyane kongera kuza kubana namwe kandi ni n'umugisha ukomeye kuba nongeye kubasanga muri amahoro kuri Verite TV. Ni byinshi rero birimo biravugwa tubazaniye na makuru abari muri ano ma ekipe yanyu mukunda Rayon Sport ndetse na APR. Aya makipe arimo amakuru menshi cyane, ariko munyemerere umwanya nk'uyu nguyu tuze guhera muri ekipe ya Rayon Sport. Muri ekipe ya Rayon Sport rero murabizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8, itariki 5 zasize hari kuwa gatandatu, ni mu mpera za weekend nyine yasize, ni habaye Rayon Day. Rayon Day rero yabaye hamaze kumenyekana akayabo k'amafaranga yamaze kuba akurwamo ni ikipe ya Rayon Sport kuri Rayon Day, ndetse ni amafaranga yaturutse mu mafaranga yo kwinjira kuri stade. Muri make ubwo nyine barakuramo ibyo bakoresheje, ubundi barebe asigaye niyo bamaze kuba batangaza. Ni amafaranga atari makeya ekipe ya Rayon Sport yaje kuba yinjiza. Nyemerera ibi byose tuze kubirebera hamwe. Nanone umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yongeye kubishimangira, atangaza amagambo akomeye, avuga ko rwose muri barotayizamu cyangwa se mu bakinyi batatu yari yifuje hasigaye umwe, ahishura ikipe azaturukamo, ndetse rwose aza kuba abitangaza. Ni amagambo yo turi buze kugenda tubatangariza, tubabwira ngo yavuze ngute, tubabwira ibyo yavuze, ndetse turamavira imuzi n'umuzingo byinshi biri muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Rero rwatubyaye Abdul nawe hari amakuru arimo aramuvugwaho nyuma yuko ashwanye n'umutoza. Nyemerera ibi byose tuze kubirebera hamwe, ndetse nkuvira imuzi n'umuzingo ibyaka Akayabo amamiliyoni menshi yavuye muri Rayon Day. Ibi kandi bitangajwe nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport yari imaze gusohora itangazo mu kanya gato yakasize ishimira abafana uburyo bitabiriye umunsi w'igikundiro nyine kuri Kigali Press Stadium, ndetse banabashimira ko byagenze neza, bababwira ko bihanganira mu makosa yabayeho, ndetse ko bazakosora mu bindi biri imbere. Ubwo nyine bavugaga amakosa yabaye mu mikino ya gicuti, ko bagiye kugenda bayakosora. Rero ni byinshi birimo biravugwa muri Rayon Sport. Rero nyemera nimba rwa mbere dukurikiye kandi subscribe, ubundi dukomeze tubane. Ni buto iri munsi ya video rwose ya subscribe, ibyo biraza kuba ari byiza cyane. Rero akayabo ekipe ya Rayon Sport yakuye muri iyi mikino ndaje nk'abatangariza. Nako kandi ekipe ya Police Football Club mu masaha yasize umukino wayihuzaga na kipe ya Police Football Club hari ya muri Kenya, ni ekipe yatsinze igitego kimwe ku busa ekipe ya Rayon Sport umukino wa gicuti wari wabahuje kuri Rayon Day. Rero ekipe ya Police Football Club nayo yahise profita iza kuba iyitumira. n'umukino watangiye ku isaha ya 4 za mu gitondo rwose kuri Kigali Press Stadium. Rero umukino urangiye ari ibitego 2-1 bya Police Football Club, ibitego 2 rwose. Police Football Club itsinze Police yo muri Kenya ibitego 2-1. ni ibitego byose bya Mugisha Didier wigaragaje cyane, ndetse wazigaragaje urwego rwe, babwira ko ikipe ya Kenya Police Football Club ari ikipe ikomeye kandi inihagazeho rwose, kuko uburyo yadominye ekipe ya Rayon Sport, iyi ekipe yagaragaje urwego rwo hejuru rwose, urwego ntashidikanywaho. Rero ni byinshi birimo biravugwa, nahoze mbabwira ko ndi bubatangarize bimwe mu byo umutoza wa ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba atangaza, ndetse atangaza ukuri kose ku bakinyi agomba kuzazana. Rero umutoza akigera muri Rayon Sport yagaragaje ko atishimiye urwego rwa bamwe mu bakinyi barimo umunyezamu ukomoka muri Uganda Simon Tamare, avuga ko akeneye myugariro ndetse na rutayizamu. Bisa naho myugariro n'umunyezamu batabonetse, kuko yaguze Kalisa Rashid n'umurundi Emmanuel Mvuyekure, ndetse n'aberekanwe ku munsi wo kwa gatandatu w'icyumweru gishize ku munsi w'igikundiro. Zerfan Arfani aganira n'itangazamakuru yavuze ko asigaje kwakira umukinyi umwe, akaba ari rutayizamu ukomoka muri Sudan. Yizeye ko azafasha ikipe ye bitewe rwose n'ubunararibonye bwe. Yagize ati hasigaye umukinyi umwe, hari umukinyi ukomoka muri Sudan ugomba kuza mu minsi iri imbere, ni umukinyi
umukinnyi ukina asatira, ni umukinnyi ufite ubunararibonye, yanakinye Champions League ndetse na ekipe ya Al Hilal yo muri Sudani. Ni umukinnyi uzafasha iyi ekipe. Amakuru agera kuri Verite TV rwose, amakuru rwose tugenda tumenya aravuga ko uyu rutahizamu ari buze kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda mu masaha y'ijoro. Ni umunyasudani, biteganyijwe ko rwose aragera ku munsi wo hano mu masaha y'ijoro kuri uyu wa mbere. Ni amazina ye turaza kugarukaho ndetse na profile, turacyarimo gukusanya byinshi kuri we, turaza kuba tubagezaho ndetse n'amazina ye mu nkuru yacu iri buze kuba ikurikira. Iyi ngiyi tunabarakira rwose gukanda subscribe, ubundi tugakomeza kugenda tubana, turacyarimo kumushakaho byinshi. Gusa amazina ye nagerageje kuyashaka nsanga yitwa Edi Magdam Abkar, ni ayo niyo mazina ye. Ubundi ibindi mbahe randevu ku isaha ya saa 12:40 ndaza kubahereza inkuru ivugwa kuri profile ye, ndetse twamaze gukonfirma tubabwire n'isaha ari buze kugerera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abareyo bari tayari, mukaza kuza kuba mujya ku umwakira. Rero ni byinshi birimo biravugwa, munyemerere twerekeze kuri Akayabo. Ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yinjiza kuri Rayon. Rero ekipe ya Rayon Sport yakoze ibirori biba ngarukamwaka byahawe izina rya Rayon Day cyangwa umunsi w'igikundiro, ariko iyi ni ekipe yemeje abantu ko ifite abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yo kuzuza cyangwa se kuba abafana baruzuye stade ya Kigali Press Stadium. Nubwo ekipe ya Rayon Sport yari yishuje amafaranga menshi, ntabwo abakunzi bayo rwose bakanzwe n'ibiciro, kuko buzuye stade kandi ubona ko bose basa inyuma yo kugura imyambaro y'abafana iheruka gushyirwa ku soko mu minsi yasize. Amakuru rero Verite TV twamenye nyuma y'umukino nuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakoze igenzura busanga iyi ekipe yarinjije miliyoni zirenga 50 z'amanyarwanda kuri uyu mukino. Iyi kipe Rayon Sport rero yatangiye kwitegura umukino uri muri iyi weekend izakina na ekipe ya APR Football Club. Ni umukino uhuza amakipe yatwaye igikombe cy'amahoro ndetse n'iyatwaye igikombe cya shampiyona Super Cup kiri tariki ya 12 Kanama 2023, ni kuwa gatandatu wa kino cyumweru turimo. Rero miliyoni zirenga 50 nizo bakuye kuri iyi Rayon Day. ubwo izi miliyoni nyine bazikuyemo bamaze kureba ibyo bakoresheje bitegura iyi myiteguro, babona basagura miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Rero ni Rayon Day yatangarijwemo abakinyi ba ekipe ya Rayon Sport nk'uwitwa Rwatubyaye Abdul. Twamuvuzeho rwose. Rwatubyaye Abdul yaje gusubizwa igitambaro cy'ubukapiteni kuri iyi nshuro. Rero yamaze kwiyunga n'umutoza. Muzi ko umutoza yatangiyemo mentioning avuga ko imikinire ye itameze neza. Ubu rero yamaze kwiyunga n'umutoza, ndetse rwose ngo ko ubwo imyitozo irabisubukuwe baraza nk'ibisanzwe nyine barakomeza kugenda bakorana, ariko ubu umwuka mwiza urahari rwose hagati ya Rwatubyaye Abdul ndetse n'umutoza we Yamen Zerafin Arfani. Uyu mutoza rwose nanone kandi muri ekipe ya Rayon Sport hari abakinyi bagomba gusezererwa, twabigarutseho mu nkuru yabanjirije iyi ngiyi. Nanone kandi muri ekipe ya Rayon Sport sinagenda ntababwiye ko umutoza Aribitsa Ayobanga hari abakinyi ari gukoresha imyitozo ku giti cyabo. Ibi turaje tubigarukiyeho mu nkuru iribuze kubikurikira. Ingi turacyabishakira, ntabwo twabageza amakuru y'ibihuha, tugiye kubashakira aya mazina tubabwire n'impamvu yabiteye, kugira ngo abe aribo ahitamo ngo abakoreshe imyitozo yabo ku giti cyabo. N'abakinyi bagera kuri 5. Ibi byose turaza kuba tubirebera hamwe mu nkuru ibuze kubikurikira. Iyi ngiyi reka mbifuriza amahoro n'imigisha by'Imana mwese twabanye kugera ku musozo w'iyi nkuru. Ndabashimiye inshuti zacu, mukomeze mugire ibihe byiza.